Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kahinyo Treb Youth Council Maulai Circle hakan reuterik unaitung arhajar arpawar hapo kajingelam u Presiden Pak Don Bok Langkar Lengdo. Kalalit banyak kendo U Executive Engineer PWD Road u Bak Si Karmudai. Banyak keren halor kajing sateng kajing tray ya ke Surok Saint Teresa Road kabajangai kumbalai kilometer na lailat Maulai Umshing Maukanro syaduk sya Maulai Mauro. Ka cuma dikdo hi jongi kum ka kedhon kalong hawde bat ka Surok model Saint model Teresa Road ya ka ba dai tip lot ke dika Surok ka ba nantin po mulai musim ro tet kusuk sangkiat hadok po mulai moro hangso po bisi de kajiman kudu jongi kum ka kedhon hi kalong nomor ba YouTube ini ke projek ka diga buat Islam nado ki sem ada khapar na show covid di kelas tang kenika project but papin chai kenika jingjingai juga kenika surok ro kelong lai kilometer di kajiwe keduk jungi ni kelong ba angi ui kham tam mentah po mong ba shlong but ki area jungi mulai mana kasni mana kastem niki school timing dan di haki porn lek trailik belang breu ka cucur ba kan ke jing thang kali nginom la banlen ki paralog nong sosno no muyong habakiwan bu school shuduk shilisha la inkha dan di bon tray shuduk ni thang la inkha no thmai to ka ki juan ya haki por mansha ling bat ka sulo samkia khere haki ni kindiat snam kindiat panai kim nur isu banyak di Surok nomor 4 kajing siu bat kajing jot thai bla Surok Kaseng habakalalet banjurep kalalap bakandai pengsan persen ikong banalari ila dep tray bat iba dharpan idang tray kumbasau pau persen kumta kanehi kapau syai badai kajing kensting jong u kontraktor number 1 ho ngi chuan yak mentan ngilai iba almost complete tak nunggu 95% lah complete ya ka kampal tray di kong banalari hari Uniu kontraktor nomor 2 baru kidaham ngi iba ubah lai po 10% bangkat mereka denang leng jungi ku berken hot ngem kwa ban kan tho khum tem ring hab ban keren ya gajung sisa nambar ku mo ong bangilam budin na leng jong snong ro de mentang ngi wan budin sana leng jong office ku exit engineer tingi syam ba kajing bom sim kya jong ni kontraktor ka penlong ya ka surat ba lese lada sim kya menta ngai imat bawa la September 4 dah de nang yang jungi kum ka HYC ni wan ban kentu men kerpan ya ke department hang ne ba ka da kum no ke depan I order no ya kini gi kontraktor ini barang tray 95 let's see depan almost complete 100% no but only way kontraktor barang tray lai post of o de ban pendap no ya ta ka 60 persen ke ban ke bu de ban le ka jiksun por hi kuma ni sutho kalong namar ba ki kontraktor kim sim ba de ka kam jong ba ka de ki si ki sim kuma de kam jong la jong ngala ban tray ngala ban tray de ta da ngi ketu balada kene ka kontraktor ka ban kong ada ka kong banalwi kala dap 95% boleh ubah roki dahar undang udang suki lada kene ka wi kala Uni wiru di mana? Di mana? Boh asik kontrak to last one. Kini belum fit ke? Kini belum di capability petrol. Kini gaji kepak kalau bah sim bagi kam jo pak nak sim bala da fitri ti sudok kajing dehang kali kanong don show apo ka snowball. Shushu kaseng hakane kasngi kalaya keren ya kajing sneu rathai jong ka Surok long round road Maulai petrol pump sya Maulai FCI kabalakta iki babon kinong let nongwan kaseng kala kentu yo executive engineer ban hukum ya kitai ki kontraktor bakin penstet no ya kane kajing tray namar lada katai ka Surok kabha kajing dheng kali ha ka Surok long round road Maulai kan penduna ha ka ju kapor nagleng jongi ni layok pani kran ro ya kan kalau round road nilai i ho haki kidat peyo belada bakal don ka jing kran road naw yang local MLA jongi
de nale jongi yuan budin namar ba kani ka surok long round road nadu FCI tar haruk mulai petrol pump mulai nongkwa kani ka jing bon ka jing jot jing thai jing surok ting lai krem bat I engineer bat ilai tho ini ba ka problem ni kami kalong namar ba ka jing petrol lani ka leakage jo kiniki PHE pipelines ting ini ma ban len hakani ka benda kadang arti di scheme kiba nale juga PHE dah kadai ban benda kata ka bawan lang ba amrod scheme tu blue pipe ban replace no ya kitigi pipe kibarem bat ka benda ka ba long phase 3 kamut jong ka kereta selong batas scheme uba let's say kelada ngilai osngon nado ki knet snam ki kelada mansua bauta phase 3 untri kamma dan reka namdon ke jing pending tenang leng jong imta ngilai kren ba ya kini kalau round road dah kum lano ngilai keli ba kide ban pendang tenang leng department ko ong ba nginom la ban ong ai nomor ba ngikwa syo ba ka PHE kan pendap syai pipelines namar balada ngi tray mangi lese kadon ka jing tor hangne antai nomor ka jing leak biar yur kajur kakti balada niat ka por ba rang ka beneng ro kajur kumpum digini galak tam dei tangi kali kawan jong kinong ibu school lani le show school ani kinong landre kham tam ikgi yen kisem ba atika silenter jelas moyong ka mo ko sing bat sing jukung di nang leng jong ikut kan hon mo ong ba ni tham su khyang abde ba kenika jing long jing man jong jing theng kali hasurok kenika surok long round road le latip lupa haki por hashtag kenai baje ki bobon ki khna tik teng ki point slam school nomor ba kalau dah yang berat kali kajing ka la dah yang berat kajing sakut kali tik ke ikaba ni wan mani keren minta kelong balada ka jing puntrai ketika surat kaslam kumde ka bomot ka blong kham tam hagi por exam ki khna mta bod ke koni half yearly exam kana wara jing shibun ki tingi wan ni keren ta bat u chief engineer bat u exam engineer bat ni sutho ba kani ka kam ba puntrai taki angut ki contractor we contractor kong tanori bari we ba roki dah dia bang ni persang ban ikran ban budin nomor gini kam ngila ya kendo ro par kedor basno jongka umsum konro ni suthu ba gini jing trai kadon ka jing le sting ro jing kontaktor hot ni nomor ban dan nang len jong office assistant engineer kila ile ban complete itu kam abri ban dia penbaik dia ka jing ai jaka iputa jong ki nong song tai tinggi sukmen warna yang jumi kemudian hon lagi tempat baju sukmen di kejilong balakoi jom di kejil terai jaka silentir tu surak bakin ai jaka minama banlan kejilkan idon ni wei kong baspo just kerti abat total ila syuai let's say free of cost di keikaba sa pada mendang kalong ba kini ki kontraktor hak jaka bakin train wood ya kekang kila pensate tiga lada kita pensateng maki kajing do jing mandai yaki da kajing do toy kalong yangi upat ba bobon bala dikumong ong lada kibalet chakulo lani wat kitiki kali ban polo kiki banlech po nong man song mau pan jaka bagi penekam tu surok ki penekam baik ini long round road tiga ladon kajing thang kasulok kan salong kasulok babha anda ladap yakni ka kam leng bak PHE tinggi hangding kentu ro ya ketrat PHE leng ba u chief engineer basu ba un direct no ya kenika department mo ka greater Shillong water supply scheme ka department jong kinang dai ba kini ban sim kya ban le no wood yung new pipelines u badai lembak ka amrut scheme bat kum jor ujung phase 3 namar ba ni suthu ba ka pilu di kanom la ban pentrai no ya kene surok lada ka PHE kadang sateng la ne kadang pensuki kam tinggi kentu ya ka PHE department nambah chief engineer ba udai ban penkeloi no ya ban le gini ki pai kalong jong amrut ne la kalong jong ni ka phase 3 ki pipes blue de lese anda ladap ban le gini ka kam matrai kan sedang sa ka kam na po ka department jong PUD
dengan ngai ba kini ki ahli department kini bandan ka jing su tho kini bandan jing train lan nomor ni su tho ba tek dah ka jing ya pun kawai department hawai pat ne ka jing bom ye burom mak ya kawan ra ka jing du non ki jung ba tingi kedu ya ni afi department tunjuk ro ya kini contractors ko mangal mention abade betul sin mada tersawo baki dai ban pendam no ikam ba tunjuk ro ya kini ka mulai long round road begini ki gini PG kedai ban pentuai no exam ban man cukro ni ban ye tu ki begini long round road kan long benan mulai petrol hado te mulai moro yung mane itu nagleng jong i simla kular ini balanon pendap re ulo ong ba kini kontraktor ni kini ban sukhu igi duty habak kisim lane ki compete mon leng baki wo orang leng bak tanda kam dai shu ka kam ka jong u bo un kong ba pendap no remuki da de ban sukhu tin kum ta nagleng jong i ko ke su singi ketu mengi yaki sobo pendap no ini kan de bat nang di sakmat masu ban ong ba kum ki nong su jong song ulang ni sutuna bala dati le mo lemba ki department fair la dati alor ino no kam alor how brave ubala mentre dei how brave ubamla mentre kata long ke jike par ke jong